Wangeqiniso kuNazaretha saphila. Yabona nje ukuthi kwathi kulalini wasebona umbono uyingane ezazingcolile empahleni ezazigqokile ziyoweqa uthando ngena ngaphakathi kwami ubese yibuza ukukhulukile la ngizozana la ngizotshontsha wanathi ziningi inhloso zamabili khona bazotshontsha ayozophakamisa abanye khona bezongakholwa khona ngey'ndlela zabayini abayithandayo baseyibuza unkulunkulu bayotshontsha la basedoda unkulunkulu ilanga wayengadlali nempama wayeyithola naso isicathulo wawusithola basedosa uswazi khona ekulaleni kwakhe wona lo muntu waseyishaya lezi ngane zaseyikhala lezi ngane zathi cha mkhulu usishaya mkhulu sithulele ekhaya asinabani kuthiwa masifika la ekhaya sofike sithole obaba sithole omama sithole odadewethu sithole abafowethu sithole nomondliwa kuthi mkhulu ngase ngidabuka ngoba akekho nomuntu ongilangana ngaphandle kwabantabeni ngibe sengibuya phansi uswazi wasengidayingela ngoba yile umuntu oyintandane zaseyingenami ingane zaseyihlala phansi angazi ukuthi ngoba sazi ukuthi ingozi ibonakala kanjani ukuthi ayifika ngoba phela sasithengisile ukuthi iy'ngozi zoba khona siyibona ngamehlo masingiphathe kahle umengozi namanje iy'ngozi sizobona ngamehlo masingiphatha kahle umuzi wasekhrini kodwa bekuyenzeka ukuthi afike la emhlanganweni noma afike esontweni engenzeki ngale lizwa lesontweni ngoba ngeminyaka kukhona abafana basephakameni ababe bathathu kole bafana kodwa ufika lapha ezansi uzibone ubebethemba ukuthi amaphoyisa bathetha bengini sikhomba singini okwenzeke umuntu afike masiqeda umyela masibone ukuthi lokazile ngezinto icathu babeyithatha nikhona izinto babeyithatha hamba umuntu siphatheke kambi ngoba umuntu uyahlola kwenza lokho kube sithi isicathu esithandayo nosimama uphathe sithi isikhwama asithandayo wakhona abantu abathetha amahlabaniso abafana kokufana babe ishintshe icathulo abafana zabantu bakithi uziyibuze labafana bayithathaphi icathulo eyibiza ngoba basebenzi kanti bafika lapha e-ofisi ezansi besebenzisa amaphoyisa bathi icathulo yilile umuntu ashiye iy'celo zakhe mayisephuma lezi zinto ezibizayo ayisekho uhamba isikhathi wasehamba oyedwa wabo lobani wafanele lahambe la besebenzela khona waseqala uhambo lolu la besebenzela khona mayifikalepho ezikhona babamkhulu
Setula kakhulu ayidima kancane lambane. Mina ndine kakhulu. Awundi nje abangani bakho ngisebenza nabo. Ngizolindela ulinda abangani bakho wasebenza nabo. Wahlala ke lindile lapho kulowo masango. Hamba isikhathi uyalandela wesibili. Lona kuthiwa abayindawo alindile ulinda abangani bakho. Wayefanele wesibili wafica yena ucathulo seyinganganani nje babe ngakala. Wasemtshela lo phambili ukuthi uyabona nje wangila. Naye imisebenzi esiyenza nani ngibanjwe yiyona. Awuhambe uyotshela lo lapha kodwa hamba uyobika ekhaya. Bahambe bayehlini. Okusengubaba manje isikhathi. Bayobika ehlini ukuthi sivinjiwe. Ngiyicatha izinto ehlini. Abantu bosingelela ukuba ukuthi bona bakhosana. Basintethelele. Kumkhulule bataba kaNkulunkulu ukuvuma isono. Sekusele umuntu oyedwa manje emhlabeni ababethi sebehambile. Lo yedwa kufanele azotshela lo okhona ayobacela ithelelo uma efika la bese shaya umbhalo yasabule baba ukuthi wena kodwa manje sesizoyithi ngale ikhulume yonke le ndaba wathi niyazi bafundisi bangila ngiyakhuza nje ukuthi izizwe yami angikuva phela ukhuza ngoba manje ufike isibanibani wangiyela ukuthi kusebenza abazalwane batshele bosela ithethelelo umonakala sawenza ubuhlungu. Kodwa ngoba ngingakhulumi nabazalwane abafana sebashona. Kodwa mase sethe ukuhlala kancane utshwaleni lapha yokukhuluma ukuthi madodana ngiyakuzini. Wathi ningayanga baba. Nothethelelo. Ngaye wami isikhathi ke losela ukuthi kuthiwa uthethelelo. Wakho bese lapha. Yamshaya imoto naye wathula. Namanje besahamba khona lapha okumnyameni. Wahlule ukuthethelelo into enolithethelelo. Ngoba ngiyisho ukuthi kumnandi kusenza. Ngempela wathi icathulo zomuntu izabantu azisale. Mina ngisayibona indlela ukuthi icathulo lifalisa. Kufanele aphathe iplastic. Sayikhuleka iplastic. Kuze wonke umuntu la esentweni mayizile ukujabula ahambe ejabulile. Ngoba ubuqili ukuthi uzomgade icathulo ngoba uyabona umuntu ayisekho icathulo lakhe. Indaba ekhaya umuntu ungathi ngumlingo akinto ezenzeka ngempela. Bekufike intombazane. Yithi singubhe iy'khathi zabambili. Bantu bayizama ukufuna imoto. Iyothenga imoto. Magaraji amakhulu. Sizawumbili ikhathi iy'nkulu. Yayisihamba uyothenga imoto lapha. Ithi kwenza ukumhlola.
umuntu ema ifika la pesa kwenye moto ile nje yako yanaweka isi moto kisema 100,000 Inti intombazana masifika la ezobona ngathi bathi kumdluli ezenayo umba ngomdluli ngona uma yathumbu nindele kama unaelewa mzee ukala tu ndio badala ya kushiriki bali kama watu tuone pale kwa mbona sio kitu maji bala mlanzo mtoni mtu amzodo kwa kwa kufunga zambi mama watu wanasema wao maji baba mzodo angila wana Nazareth ninamwambia watatoa miezi hizo mna yuko kwa yangu kwa wiki hii sabata ile basi ndio na yeye mkonde ndio ikaze ayo kwa sababu ikaze ndio ayazi uyapitia kwa hiyo ndio etela kwa sida na jina ngabona ngaba ngizizwa sisini kubi ngoba ngiyibona ngokushaka ngiyotela umoya wakubonina ai sasa ya pesa wao mami ni hapa ni hapo ndio kilimo kwa Mungu kumezi kumpeni ndio wasema ndio ina yazi iboni sienze watu wa ushukuru mtala ila na wapo kutana kota sasa uone sasa Mungu kudumisha na maisha patelele badala Mungu utai kudumisha che uko na Mungu ndio mimi ukizina sasa uone sasa kitendo kile kwa heshima kwa sauti ya kizazi kota ai modalo male se così uno fare la biscati ma kiwa ile ndo amatoka na wale kwa pinti so sasa ndio kwenda Sini kwa nini zingine za kwa wote ni sisi kutoa magoma kusudi na ati pale sisi zote hizi kubelizi amen sasa ibonera kumiki simba wote bichi ndio kana acha ingeze ai kanya la Nazareth.
Ya pengen baik ya, kalau orang bilang itu. Kau ada lagu buat itu. Ini mana ada ini? Sebab ngomong kapan juga sendiri di mesti dijual di semua dolar. Discussing in this. It's boring. Mbona bashimai. Kuliko ya kisbi. Na tuko bashimai sisi hata kama ni hali. Wakati msi. Bwana mbona nataka yeye msinga kabisa kama kuja bashimai. Tuma wao wakati ruhusa ikati Mungu anatoka kwa Mungu mtipole hizo sababu sisi amen mama ndio sisi ndio abashima yabe kwa hiyo anataka kuona skuli ziso abashira aina hizo zote mpaka Tanzania ni shiri na zingine. Kwa zingine pesa za bantu kabisa. Kwa zote. Ya kwa ni nyama kubwa. Wao ni sasa wako kwa mto. Ndio kwa hiyo sisi tunataka Bene, non spara. Quindi non si fa la mano da casa di non c'è la novella, non c'è la sulla parte. Cosa non da casa di non fatto una presa sempre bene uscire una presa estera pure calamenti e cose così sei va bene con i vedi ma cosa non pagate la metro o si faceva però ma voi siamo di casa Ina abin ko su zama su isa. Amen. Amen. Nan kan ya faru sana. Amen. Ya kisah yang sana baru saya. Ukutanga natangazela televiziyo pira kusukera ukabera nayo ngosize kubanya ate sekundele muva aphinde muva sokuqala ukuthi kube khona ubalula wezinto wena Kuna mabati yao haya. Sisi wasubiri kule.
Roma 8, verse 18. What are you good to do? From myself. Nazarene. What are you good to do? Praise the Lord.
Siyathini ngaleyo khona. Siyathini ngaleyo khona. Uma uNkulunkulu lakithi ngubani ongamelana nathi? Uma uNkulunkulu lakithi ngubani ongamelana nathi? Yena ongayigodanga indodana yakhe. Yena ongayigodanga indodana yakhe. Kepha wayinikela yena yethu sonke. Kungaba kanjani ukuba angasibi konke kanye naye? Kepha wayinikela yena yethu sonke. Kungaba kanjani ukuba angasibi konke kanye naye na? Kuyaba ngathi kusifuthi. Kubona ngakho ukuthi lento yokuthi uNkulunkulu phakathi kwela bantu bokutholela bengena ngisho namalanga uzokuthi inkosi uzobhabhatisa bayibonile ukuthi ilapho esini ikhona esekutheni Ngenxa nezibalo abayakhanda kubona ayenziwanga yimini. Ile uyenziwa nje lempilo. La ihleli khona iyabonakala. Ngifuna uyishansi yabona lapho ushansi. Mina ngiyishansi ngiyihlalele nje. Amen.
Funde wimbo wako mbele. Nanti salah tinggal rumah yang senang. Apa tu? Awak tahu kenapa? Nada bahu macam ni. Tapi ada yang kesenjangan dua kali. Dua tadi di sana. Kemudian sudah kata kesenjangan berasa ni. Kerana tadi. Malasnya.
segoli. Sibuye egoli ukusibuya sizolita abantu. Lendo umkhume yakho eseyibethela. Kuba inyanga yesesibuyibethela. Mase kuyiqinisa ukuba inyanga. Manje ndomthethe isicala yini ngelisimthi lapha. Ikhuza khona. Isithiyela khona. Yasekhona isihlahla esiduzane. Sakamkhulu. Yejangasi wathi wabona lesihlahla ukuhamba isikhathi ebatshela abantu abangazibutha kwasemhlabeni bebenzile wathi ukuhamba isikhathi lesihlahla siwe uma lesihlahla sibe sawa sabona ukuthi akuthukeze ukunazathi kuhamba ngokufela kodwa lesihlahla uma sibe sawa saphinda kutshe ukuthi akukho kuseziphela ngoba khona lokhu kunjalo. Angikhuluma ngikuwa. Uma ngabe ungaze ngalithatha umuntu ngoba isikhathi sakho ngomuntu ngempela. Khona nje ngine ngasithatha into leyo ngokuya la. Uhlala nento endala wamangazela. Eso es una cosa que tú te lo pones. Una película de el a mí me hace que yo no confío con eso. Porque no lo hacemos nada.
nani? Sisi